umjesto na redovan sastanak danas rešivme da bidemo ovdje na izlaz-ulaz grad da protestirame i da kažemo na gospodina premijera дека promovirajki gi svoji kandidati, niti jedna reč nema za stečeni rabotnici i tehnološki višak bez egzistencija. Pa da mu poručime kako on za nas, taka nije za nego. Kako on misli na nas, taka i mi ke mislimo za nego. Neka si znaje gospodin Gruevski, дека nema da glasamo niti za jedinstven kandidat širom Makedonija za njegovi kandidati. Zašto toj 2008. godinu nas podeli, a dan danaske ne najde shodno da obešteti drugu polovinu ostečeni rabotnici. Zato mu vela, gospodine Gruevski, nemojte da očekuvate stečajni glasovi. Nemojte da očekuvate дека ke glasamo za vaši kandidati. Nije. Od deneska i sekogаш i ponataka ke se pridružimo na otpor. Zašto mi smo tije najzagrozena kategorija na građani koji i treba da se pridružim na otpor i sekade kade što je otpor i nije ke smo prisutni. Gospodine Gruevski, do 16. ovaj mesec, februar, imate rok ili da gi obeštetite stečeni rabotnici ili ke se suočite sa jedna zagrozena kategorija na poradikalne merke. Ke bidemo beter i odbrankovi otporaši i ke se sudrimo i sa izvršiteli i sa sudije i sa svi koji treba i građansku neposlušnost ke vi objavimo. Zašto mi nemamo pare da plaćamo komunalije, nemamo pare za električnu energiju, nemamo pare ni za lep. Vodi red, razmisli, 16. ide, pa ke se čujemo i ke se vidime, gospodine premijere. A сега jedna pesma za vas, gospodine premijere, pošto ste nasite ste premijer, samo na stečajci neste.